Dang yang atau paket ngordang ida rasi kayunan desang rumah gersi nemakin ledang rarisangan dia ngontekan sabuh paucan udah dewa nyeraus manis mitani besang rumah gersi ina palan itu mau kan do ibu diusang Prabu anak ibu ibu dong pirnga sayang pesan yang diusang Prabu mapan adenin suara itu di tengah sebet bangsang yang diwungirna nika suara naga jati waktu sing jadulnya suara aneh ada di tengah semere totonan kedewa sampah itu tua menyenangkan apa ngatakan itu pesanin suaranya pangungin nagene nane lawit kulit tengah semer apa ngide usang Prabu naga kasujatian ane ada di tengah semere ini mamun tua pamunnya naga sanedahatin mau tamu sapunya
kadiasa punika ngaiwakti mungguing pawacanani sang rumagersi kadiasa punika makuntuk daging paucanani gesang rumagersi nemangkit matiosan laris kering subawani desang para pujit mas mucem laris sangadeut surya sio sering subawani desang Prabu kadiasa punika nemangkin para patih ide tanda mantri ide kering pase pape jir teko masuya Nganyes tayang bawas resi di kawin tenang bawas para patih idene boyo diwenten sio wantah nganis sayang ide sang rumagersi sang Prabu mangandika mapan sami para patih ide nganis sayang ide sang rumager pandita nemangkin ide sang Prabu ide dalam waktu renggo nemangkin malih ide manganikeun resi nyasta untuk pewacanan ide sang Prabu wantah nganis tayang ide sang rumagersi dewa sang rumagersi sujatene dewa dahatin nisto pesanan ake buku apa agung dosa kurang kayun delake buku jani jien mokrana dari buka itu sawirih bapu mapari laksana buku itu tuh girang padi nyenangake buku apa bani bobat tadi pesan yang saja kepulihan bapun ini dong jadi tekerja bani anak buku bapun ngaraos buku itu jantan resi pacang pejawa sing bungan
anake buka bapu bakal ngomasin mati nyuruh dangwi bawang puri maka sudet bapu nyurudang buat kawibawan pun ini ada di puri geng-geng neka pupu pangatan dadi Sang rumah geresi sawire gede nyen buat kepelikan ini bu sing sandang nyen bapu maperi laksana buku ini pangsin mulian laksana netenena katulat ini dipulih kapung kolokan sabun untuk kocangan desang parabu nemangkin desang rumah geresi dedang yang aste paket ledang rarisi dematu pulapan pisan raris pawacanan di desang maragersi udah dewo sang parabu mapani dewo ini ngamal jaga sandang dan none tiwakang ratu mulo adeun aning ngawi wenangan yen subuh yen anake buku bapu beli nah patut nyanyi diwujani niwakang kapiran nang selakin malu sakiwale sekonde nanake buku ini bakal bakang kande bagus sama lunya ini merasa darmo sia-sia apang kata patut ini usang Prabu Paritatasa sekonde nanake buku ini bakal bakang kande sama lu jenane malaksana jenane malaksana kau jenane malaksana patut bangkan pali Gelarang sang nateratu mula
waduh nyen agem-ageman ane kasinanggah catur nangil sandine. Do patut idewo waspadaya, patut pesan yen idewo leketang malu pangsin yen idewo niwakang dandu sekodean karuan anak yang ngelaksanaan iki. Yen yang sampun yukti sang Prabu anak ibu dewa manut kering bawas bapun yang subuh saja anak totonan melaksanakan sang tawon bapaknya dia kasinanggah kiwa kasinanggah bapu beli nah yen subuh saja yen bapu beli kemudian si bapu sing bakal mudin nyadio bapu bakal nerima nendang peron pajang wene bapu mulus saja satir yen duwi tuah saja bapu melaksana ane tau bapu mulu bakal nyadi yang narimu sing dia bakal bapu mekelit ngamar dia duh kapan yen anake buku bau bapu pacang diwa asing-asing ane mulu kapituduh kening dewa nyadia yen anake buku bapu bakal nginuti sing rugi nyenanake buku bapu maperucutan nganggo dadi sudarmaning sang maragu iku mula nyadia yen bapu bakal nerimo kewale yen subuh yen saja anake buku bapu beli tampak nyen bapu sing merasa takut ya diasun nyen urip bapu bakal ngemasin bapu mulut wah ngadir sang kewale yen subuh saja nyen anake buku bapu melaksana beli biasa punike bau cangan itu sang rumah gresik
nemangkin katua laris antuk ide sang Prabu ide dalam buat lengo yen yang tiada ida rasi Tiolat wagu maka daging pocanan ide sang Prabu duh bapo sang rumah gersi bapo jani mamut nah yen bukuak itu nyen buat raos bapo nah nejani nyen gelak bakal ngisnayang abang sami padot tahu maka tetujuan anaknya buku gelah apang liu saja anaknya nawa nah nejani bapu bakal ngisnaya bakal mutia paman pati bawadano bisa jeruning gelah bakal dibakang gandeng bang saja ada saksi sekancani para popatih bau dande tanda mantri ajak merjang dadi saksi iwang patut lan tuarengso pangsing belih nyenanake buku gelah bakal dibakang dande pangadenyan pangumpo saksi pangada saksi sekancaning para popatih danda mantri makejang ngorek saya sien sajoan pelih apuan lah